e re ko jwetse na ha engwe he le batho ba kopana le nna strateng tla utlwa se ba re Singapore letsatsi le letsatsi e etsa dimilionere tse supileng kapa tse robedi. Nna ke a thaba ba ntse ba mpitsa jwalo ke thaba hore hona ha o bolela hore ke tshwana le yona he Singapore. Ha hona batho ba sa sebetseng Singapore. Ha hona boshodu Singapore. Ha hona dintwa mo tla utlwa ngwana o sa shwele o bolauwe ngwana o fumanwa a lahletswe kae mosadi o sa bolauwe o lahletswe kae mosadi o sa tholwa ka booting ya koloi ha di yo ntho tseo ha di etsa le Singapore. Monna a ileng a bopa Singapore ntho a pela le ngaqala ka yona ke di morals le molao o thata. Singapore ba o shapa kere ba o nka ba lo paqamisa ba o tsudise ba o shape ba o nka o ile paqama o le mothemholo mocha ba o ya paqama ba re bulukgofatse ba na le molao wa khale wane o no sebeditswa ke mmuso wa kgethollo wane wa ntho hana king ile ne ba re ke katse ba re tshwara katse ne le dibitsana di lashes gore ba nke ba lo paqamisa ba theole borikgwe he batle ditonong mona jwale ho check-in ye bohloko ke ka mo ba sebetsang ka teng a ba o thola ka eng fela o ile paqama jwale batho ba teng ba tshaba hore jo hona jwale maponisa se le batjha ke dinatla tse kana wa tsudiswa ke senatla se sekana mona ka ra Singapore e tshepafa ke batla o tlo utlwa hore na Singapore ba reng ka dithethefatsi batho ba banga ke re tla utlwa ba bile ba re Motaung ka Singapore na wa re tena jwang e ba bang ba re fela ke batla o tlo mamela rona ba reng ka dithethefatsi ba tlo mo mamele o mo mamele mo president ya senga hlokatse o ile a reng ha bua ka dithethefatsi Singapore hona le ntho a bohlokwa a ko mamele mo mamedi ha hona hore nka o tloela o le mo mamedi wa le CDFM le khale ke mona hore ko fe le sedi kopa o ko mamele Singapore mamele mo president wa teng o ile a reng ha ba bua le ena ba mo jwetsa hore hey di human rights di in wena ai o njwang ke batla o mamele. They have criticized the human rights record, the number of executions, for instance, haven't they? They may believe that if you're kind to drug traffickers, you get a better society. In America, they're changing their minds and they're sending people back to death row. In Singapore, before you land, the air hostess or the steward will announce that there are very heavy penalties if you're found with more than a stated number of grams of certain prohibited drugs. And if you still come in with a few kilos of them, which will destroy hundreds, thousands of families, one death is too kind, because you're killing that family every day for years and years and years, that a daughter or a son is an addict. But the per capita rate of executions in Singapore is much higher than in the United States. Have you worked it out? According to Amnesty International. Have they worked it out accurately? Per capita of what? Per capita of drug traffickers or per capita of population of Singapore? Sheba mona jalo ka ntso mpotsa ditaba tsena mona Singapore ha o tlo theoa boemafofane ba teng o bolellwa ke ba leng ka ra sefofane hore ha o tshwere dithethefatsi o tlo bonela katse tse 150,000 ha o tshwere dithethefatsi gore ba o jwetsa o santsane le ka sefofaneng ba re hona le mokoti mane mo o lokelang gore o latlhele dithethefatsi tseno tsa hao ka moo
kena ka tsona o tlo bona kena ka dithethefatsi ka di-drugs ka ra Singapore kopana le phela di falla ba re go yena jwale lona mona Singapore le a hlolela batho lefu a golo a re eng boma a re drug traffickers re ba ba rekisang dithethefatsi a re se ka mpolelela monna man a re ngwana le mong ya shwang a bolawa ke dithethefatsi ke bana ba bangata haholo a re ngwana le mong fela ya shwang ka baka la dithethefatsi ke bana ba bangata haholo ha ke no idumela nna ntho mona Singapore gore bomma dithethefatsi bo ra dithethefatsi batle ba tlo qeta bana ba rona ka ra Singapore for years and years and years to come ke mo president wa Singapore America ne motshaba lo motshaba Bill Clinton mhlana kopana le na o ile a re ha ke a o hlompha monna ebile ke a o tshaba are ha ke a hlolela lefu batho ba rekisang dithethefatsi le re ke sehloho ngwana le mong ya shwang ke bana ba bangata haholo ngwana le mong ya shwang fela bolawa ke dithethefatsi ho nna ke nka e le bana ba bangata haholo ha hona mma dithethefatsi kapa ra dithethefatsi mona ya tla kena ka dithethefatsi ka ra Singapore o tla shwa bare le bolaya batho ba bangata di-calculations tsa di nepaitse go ya ka mo ile nna wa balabala ntho tse ka teng o nepile wena a re ko bolelle he gore mona Singapore ke bolaya bomang ke tla ba palla yona pe nakong e tlang Thuso Motaung gore ke ne ke bua ka gore naha yena ya Singapore ha ina nako ya go bapala ka dithethefatsi ha ona gore le tla tshwara kopano go tla tshwarwa mbizo setšhaba se se re mane o rekiswa dithethefatsi mona dithethefatsi go be le lenaneo lena le reng singzokuthola ka dithethefatsi kwa e bona ntho Singapore ka plastikinyana e le nngwe e lekanang le monwana wa hao ile ke a o jwetsa ke a o bolella o mametse Lesedi FM le nana o ke jwale ke nako se phiole morero kgore ko fe Lesedi o tlo o tsebe gore na dinaheng tse dingwe phelwa jwang ka 1965 ha Singapore ne fumana boipuso Jamaica ile fumana boipuso le yona ka lemo se le seng ho tswa England di ne di buswa ke England ba fumana boipuso tsa mo sheba rona Jamaica e jwang tsa mo sheba Jamaica rona e ditshila eng kga jwang Jamaica o lo sheba roma boma wa tlembo kae ho jwang Jamaica man tsa mo sheba ya Singapore sheba re jwang Singapore di fumane boipuso ka letsatsi le le leng ka selemo se le seng ya ba Singapore e buswa ke Misilu e o motjha e mong a ntsa le tronkong ka jeno ka baka la o morwaka a sa hlokahetse a re jo wa ba wa ya wa shwa ra tla ra phomola o hlokatsa le 95 years ba mo kwalla ba re ha o bue jwalo ka president ba re o keke wa bua jwalo ka ba re wena o motjha ha o tsebe re motho ra o nkile Singapore tloa kae ha o tsebe wena motjha bua re ka mo Singapore ileng strict ka teng ileng jwang ile jwang ba ra o tsebe next o tlo bua ntho sa itsebeng ba mo hlahlela le motse hlano hlahlela le motse hlano ha o mo mamela ha bua a re ha ke mona ha ke busa Singapore ho tla bapala dikarete ke mona o tla tšhintšha na ke mona o tla fetola na bekeng tse tharo tse fetileng tse nne tse fetileng Singapore ho tshwere motho wa di-drugs a tswa Malaysia e haufi le Singapore o ba se kile ka moo ka makgetlo 8 o'clock ka ba mo ahlola ba mo ahlolela lefu 9 o'clock ka ile ka tsamaile
ba eno ba fika mogale o shwile o hlokahetse ga ba tlo tlaemela nonsense wa motho a rekisetsang bana ba bona di-drugs. 8 o'clock death sentence, 9 o'clock tata na go fika o etsa lerata gore hela he you are gone. E tsejwa ke Bill Clinton Singapore. E tsejwa ke Bill Clinton Singapore. Bill Clinton a ema ka bo America bona ba hae a lwana a kwatile e le go tshwere moshimane e mongwe a fa se ka mona ka Singapore wa fire ba mo tshwere Singapore ba mo tshwaretse vandalism tshenyo ya tip mpotse rena intse moshimane aya are ka nnete wena Mr. You ka mo tshwereng motho wa America mo lokolle hona jwala a re yena look here ke tla mo etsa seo ke setsang batho ba Singapore ba mo trapa ba mo ka ba mo kwalla ba ya ditonong mona ba mo shapa goed genoeg a re ke tla mo etsa seo ke setsa ha ke no dumella hore ntho e le dumellang America eno ya ditokelo tsenga e tlo etsala mo Singapore. Itse le beke a tlo mo palamisa tsosfane ka yona mo khuthetsa America mo sharp le mo seo a neng a kopana le Bill Clinton a re ke a o tshaba monna a re jwale ke Singapore ke qala o bona ntho e tjena le discipline banana Singapore ba tsamaya bosiu 12-1 ke sutlungwana na ho eletsa moshibana sa batla ho mo etsetsa moferefere. Ha hona motho ya tsudisang banana jwalo ka ntho ne etsa la bo direnkeng ngwanana ha bitsitse mmini wa hae batho ba bontate ba eme ho letsa ka melodi ba mo hlobisa ba re mpo o tsamaya o hlobo o keke wa etsa ntho o tla etsa ka ra South Africa. Ka ra South Africa o tla etsa o tla utswa dipompo tsa batho ka ra South Africa mo o nke dipompo tsa batho o senye le diheke o kene hekeng ya batho o isage o inke o lo irekisa ditshepeng a o fumane di scrap ya di tletse hohle jwalo ka di tletse mona ka ra makeishene a rona le tsa batho ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa ha fika mona le fumana o sana le scrap ya te o sa se butsi ka location ka mo ho utswetswa ditshepe di isiwa ona scrap ya teng seno masipala o thotse masipala o tlamile gore be wa dithiba dintho tsena gore a ebo monna o bula scrap ya te jwang mona masipala o thotse ho etswa motho ba etsa ntho ba e ratang re a thiba ke banna o feta robot ka locationeng re a thiba ke banna o eme strateng o qoqa le chomi ya ha o gone wena o feta o ya yemo ya qoqa ke monna ha o mo letsetsa o tero ntate kopa o feta o bitsa ka mmao o ya o roa ka re feta mo batla ho lwantsha e etsa la makeisheneng a rona ke banna mo mamedi moyeng hona jwale khotso